The jay stropeza swina mhaka a ni ku ni lava black ku ha black ma hunguta la hope mfokile magaza. Hope everyone is fine and we are cruising nicely. Swin'wana swilo a swi bohi explanation a swi bohi social media ku ri ni nga ta ni ta mi clearela swoho kumbe whatsoever, but a ni ri ni ndlela ku ni nga swi veka so ni munhu loyi ni hanyaka na vanhu ni hanya a 17 where there is a lot of people van'wana va nga ta ni vutisa kwalomu se ni avoida ku mi nga ni vutiseli swilo swo tala kumbe mi ni languta tihlo rin'wanyana, so it should be cleared with whatever information leyi mi yi lavaka. Ni ya ku van'wana va tichomi ta mina ntela n'wana ku yini swi tele va phela vuyele maleke na mi vona la. Yeah, I have seen you kwala ka swilo swi nga kona swa ka social media ku ri anxapu mo ni ta ka mafurhanyana mo ni lavanyana mafurhanyana ya gobonyana na lava gobonyana dlanyana milongo malanya magobonyana. Okay. Yeah, go boss ni ko minyana mlomo le ikulu le. Okay. Yeah, na kubona phela. I saw you somewhere. But it's nothing personal. Just enjoy yourself. Okay. Surely a lot of people what really transpired. What really happened. Yes, I should not boy clarity because my family or whatever that involved my wife, she lava kungwina ni ri swi ya ku mina n'wi rhandzisa ku yini. So lexi ni lavaka ku xona i ku ri fine, it's not something new to me. A hi swilo leswi nga new ka mina, that's why u kuma ku ni loko swi fika ka mina a swi fiki swi ni affecta ka nchumu cause yes na swi twisa ku yena i n'wansati mina ni n'wanuna hi ndlela yini swilo leswiya I think ko va ku n'we mi nga si lo salela ndzhaku hikuva ni ngo n'we mi ri gaza mi lo salela ndzhaku, but the ex sent it to Pele by the time hi nkarhi walowa wa swi swi ka swi humelela kokwalaho a swi ri koho loko mi ze mi topela ku yini khome yinini a ku ri khale swi ri koho ko kun'wana mi swi tivi. Loko a no va munhu wa ku ni na ku cinca mihleketa a ni tanga nkarhi walowa ni cincini ku a na ha n'wi lavi mbilu yi nga phuva yi ti lavela ku hi ya luya yo hala hi ku xikolokolo ni ndla ku thanda. So a ku va na swin'wana swa nyuwana, I know those things, I knew it ku ri siku rin'wana swi ta tshuka swi endlela because a ni ngo mina ni munhu wa ku va ni endla swilo hayi hi ndlela leyi vanhu munhu un'wana na un'wana a hleketaka xiswona. So swinkan'we swi ngo va swa nyuwana mara ka mina it's not new, a swi ni fikelanga namuntlha mavo. So it's nothing serious and one thing I will tell you, amen, I've went through a lot of shit. I'm sorry, family, now my wife, so it's not something new. Van'wana va ta ku ti vona ke nga ri kahle. Yes, it's normal, but hi swilo leswi nga ta endla ku ni hambana na nsati wa mina ni ku sweswi a na ha lavi nsati wa mina. Van'wana ku nsati wa yes, nsati wa mina wa 150,000 it's not gonna change anything. Loko no fila no swilo swa mina swo famba kahle kwala ni riya ko mintlhamu ya mina ni ngo tshika ni n'wi lovola ra vumbirhi, a ku lexi nga ta cinca. Na mina ni na ti-ex leti ni nga tshama na ti ni sendela swilo ku va ni ngo mini machuwati. I do have access leti to tala ngopfu leti nga tshama ti ni sendela swilo, so kokwani ngo mina I'm very smart. Ni nge pfuki na siku na peni khipe swilo swa ku phuva foni ya mina kumbe ni na ku twisa munhu un'wana ku vava swilo swo ku huma endleleni. I don't do those things. I'm very matured. So lexi nga koho
na van'wanyana loko hi ri majita hi tshame ku na mabyaleni van'wanyana va koho va vanhu na vuphuva va pfa van'wana ni ve na yena un'wana hi loyi. So they do those kind of things. Mara a ni ngo loko o swi lava swa siri a hi to hundla sweswi hi n'wi byelaka mara vana a hi fani ma vo a hi fani va. So you don't decide ku ri munhu i fane a endla yini hi munhu un'wanyana, and we all have history. Loyi a ngo yehe kwana a ngo ti vulavula a yima kwana a ku hayi mina ni kume nsati wa mina a ri virgin a kha nga tshama a tlela na un'wana munhu, and swilo leswo fana leswiya good people it can happen to me loko ni tlele nkarhi wun'wanyani futhi ku swi ni married. That's why ni nga swi hi nga ri na mhaka na swona. Since I'm married a na ha ri busy hi swona a hi swi endla ngopfu swi endle ngopfu hi nga se va married. Senda na va hi sendela vutomi byi ya mahlweni. So a no tikhonso van'wana ta ku ta tikhonso mara ntiyiso ma wu tiva ku va ku ri ku ri swi endlekele mehe GAGASH lwa mi n'wi sondaku ku ri GAGASH lwa mi twa ngaku you can pull him down. I'm not easily shaken guys. Nsati wa mina hambi ku ri mindzuku ni n'wi byela ni ku hi nga driver V250 hi ta haleni hi ta kota ku ya dya lunch asante. I will never be ashamed of my woman. She never did anything wrong. Nkarhi wun'wani loko u hlangana na swiyimo u kota ku va loko na rirhandzu nkarhi wun'wana ra ku dironka nkarhi wun'wana you end up doing some stupid things. And you end up wait byela ku ri rirhandzu mara kuma ku munhu I munhu wa vona i nge n'wi control munhu loko a tikhome hi ndlela le khome hi ndlela a ku na lexi nga ta xi endla. So ni nge cinci mihleketo to those who are thinking ku maybe ni ta va ni ri ni sungula ku n'wi reduce i to reduce-wehe me ni nge n'wi reduce nsati wa mina ku hi ku nsati wa mina 1 2 3 1 2 ni n'wi lovole ni kha ni swi tiva swilo leswiya. Khanyiphelli knows what I'm talking about. It's not a joke. You can lava swa ku ngoya va n'wi vutisa a ni swi tiva na khale a swi nyuka mina. So ni n'wi lovole ni kha ni swi tiva siku rin'wana magazi about that suka va swi endle swi va so, and I don't care who did it, but I'm not going to retaliate on that, and I will advise them not to retaliate guys. Loko ku ri we fila ku la nga ri na xibubu laha kumbe a nga ri na pipi o vula hambi ku ri ku a hi tshama hi vona munhu mara lo a nga yi tivi xibubu na pipi I mani a vula ku you are the product of those two things. And then the other thing lo un'wana ngo va na problem nsati wa mina a nga tshama va ngwadla ya ku dyona na vanhu va 5 kumbe something like that. I will always protect them. I know I'm 100%. A ni ri na ndla research ni n'wana no loko ku ri swi endlile swi nga swi endla yes I'm so sorry but she did it. And then she never thought she was dating a stupid or a foolish man. So I nge cinci through the ups and downs I'm gonna be with her. Na ta tlhelo ndla sweswo swi nga ndla hi va pastor Agiazo swa ti 10 years of yini na va ti 5 futhi ku loko no tsaka ngopfu kumbe na tsaka ni phela mina nyanyuka loko no nyanyuka ngopfu ni ngo tshuka na lembe ri ta ku good friend ni ku va ka xindlondlo amini ni kombela ku mi phamela nakambe ni tano me ku hava there is no one like guys a nga ni teka ka ni sans, not even a single man who can drag me down. Swi swa ka social media a swi tshama swi endla nchumu and ngo langutaka nga ku ni hansi a ni le hansi ngopfu a ni le hansi ku va ku loko swilo swi fikini and nkarhi wun'wana you must have a proper way of addressing it. So swi soka sweswo nsati wa mehe I nsati wa mehe wehe to navela leswi swi navela kumbe I vulavula leswi swi vulavulaku I ku yinini laha nga humeki mavoya la mahlweni a ri an adult I mani unless swin'wana swi nga fambanga kahle. No one futhi van'wana you are even worse. I've seen some people commenting nonsense whatever that they want. Yes a na control ya swona mara no ku clarify ku na mindzuku I swi tiva and those things swi nga humelela munhu un'wana na un'wana. Hayi van'wana mi dyona na tibari ti ngo fika siku n'wana mi ya kwala muti a ku teka photo nga ri ku swi voneni munhu and the next thing you are trending I munhu wa vona loko munhu a nga ri matured a nga matured swa masangu swa ti photo I mean like yes a ni voni problem hi swona but me personally loko na ha ri mfana I never kept it on my phone. Ni vula loko ni nga se teka se ni swi swa ni teki nsati wa mehe lwa namuntlha ni ngo ponyo kwa and ni ku nge cinci nchumu. Loko ku ri we I na problem na swo hambi yo fa loyi a ngo ya mavoya la kumbe ya va xibubu kumbe ya va pipi a vula
yi ngo ka yes botala mi voneriwe ku tlula leswi n'wana loyi a nga swinhla swona kwala ka social media. If you can just mention van'wana va swi kula sa siku na nkarhi kumbe if ka hi vula where you are the product of this woman loyi a nga ngwadla nsati loko nga mhana we kumbe swin'wana hikuva a ni ngo se mi rhandza ngopfu a swi na ku mi search kumbe in attached na munhu wa so kumbe van'wana futhi na vavasati van'wana a vo va perfect some are their ex our exes I mean to say but we don't do that because we are matured. Loyi a ngo vula ntsena ku nsati wa mina n'wi kuma ri virgin a wu yimisa vokokwala ku ni n'wi kume ri virgin a nga tshama tlela na n'wana na n'wana a nga tshama hefumela o vula kwa. So don't act like nga ku mo hanya matilweni ma hanyi matilweni n'we ene hi ngo swi endla anytime you want to but we're not there. And ri swi kova ku masiku lama ni maturini ku I'm a married man loko ko va nkarhi wa na ha ri player ni ve ni ze ni nga va player swa ku tlanga futhi vo nga mi nga swi tivi tala mara ku va ku a ni swi koti swo ni nga va ni ri na munhu ivi ni n'wi teka tiphoto kumbe I don't do those things. Sound like me, I can't do that. I'm matured. Ni loko ri nga nga matureanga hi swin'wana swa ku na tinhlamba ta meta kwala ta social media mara when it comes to respecting other people's privacy or maybe whatsoever I'm very matured. And I know matured namuntlha hi mhaka ku swi humelele munhu loyi ni nga n'wi lovola va tele nguva lava nga tshama va protecta lana un'wana nge vuli viti gosi ni tlhela mi remember swi endli nga ku ni ta n'wi vulavula. I've got a very close friend of mine ni le nkosi na ni ri na ye recently ku ze ku trenda video yin'wana ya yena ni n'wi protecta swinene simply because na swi tiva ku swilo leswiya swi endlekela munhu un'wana na un'wana. Wa swi kota mi kwala mi tshamaka ka ti-one room teti mi tshamaka to i ri ku hlambeni munhu a tlhela ku tlhavetela foni a ku teka tifoto i munhu no kombisa ku avuton'wini i nga ni hleketeli ku nga ku we lo tlhariha ngopfu no doesn't work like that. Van'wana mi kuma mi ri ku swekeni mi twisa ku mi hola ku va romantic ka vanhu van'wana se nkingha i nge swi tivi ku jola na bari hi nkarhi wolowo kumbe u jola na bari se avuton'wini dasani ku you must choose vanhu lava nga matured i nge swi tivi vo tala kwala hi humaka kona kwala mi humaka kona ka text ta n'wina ku na swi swo tala ngopfu mo rasa ntsena laha. I see you Mkateko Majavula. I love you so much. You know. Ni vula ku avuton'wini I was tiva ku ri what will happen hi le misaveni and there is nothing worrying to celebrate them. I will never mina ni nge ti pfuki ni tshunxekana nsati wa mina hi mhaka ya thyaka ra n'we ra social media never. Instead of doing that no fane n'wi phaka vana na ku teka ya dya xibubu hinkwenu a xi tiva ku na la nga xi tiveki xibubu la product ya sex hinkwenu la. The reason why you are here is because you are the product of sex. It's just unfortunate swi humelele ka munhu wa mina ka nsati loyi ni nga n'wi teka a ni nga ta loko before ni n'wi teka ni n'wi rhanga ni n'wi vutisa ku i tshame i sendela munhu ti-nudes loyi a nga tshama a sendela munhu a vula loko a tekana na munhu ku tshame i sendela munhu swinini kumbe a rhanga vutisa I don't ask about exes and all those things. I don't do that. Ni believe ku leswi swi nga tshama swi humelela before me it has nothing to do with me. Nsati wa mina i nsati wa mina ni nge cinci nsati wa mina ni n'wi vulavula hi 150,000 a xihundla a ni swi nge cinci nchumu and we're doing so fine na nsati wa mina na mina na ya ntwi ndlala. It's not a joke. Ti twala swi swa hina na nsati wo ka nga bayisi and swin'wana lexi xi ni hlamarisaka i ku ri you just a hi mhaka ngopfu ya ku mi tsakisa hi ku xibubu mi xi tiva ngopfu xibubu a ni ma hi vona na tiphono na swilo leswi hinkwaswo hi vula ku lexi endlaku i ku you wanna ruin somebody's future hileswaku loko munhu loya is a what do you call it? Is a lawyer by profession mi la ku loko titlente heti ya n'wi langutisa ku yini a ni ri n'we mi mi titleva mara a problem hi nge twi ndlala hambi o tshuka a tshikini ntirho lowa hi nge twi ndlala mina ni kona as a man ni ta hustla ni nge n'wi tshiki at the west hambi ko va ku ri ka at the west lera ku loko ko va video a ni nga ta n'wi tshika a ni ri swi humelele me ni nga ri kona ye then loko a swi lo humelela in my presence it's something else. That's why wansati wa ku cheata a nga pfuki na siku na pena rivaleriwini majita mi swi tiva sweswo wansati loko ze swi kumeka ku teka xibubu a phakela in your presence hikuva ni we vhela n'wi kuma nga ri virgin yi china swi negotiate sweswo se mara laka leyi nsati wa mina a wu ndlangi nchumu ka ta mina i lo hlangana na minyopfi leyi ngo to va tshuka yi ri minyopfi you have never done anything stupid ku va ku loko i ri na munhu a nga beat a nga khoma hi vusiwana a lava ku ta tikuma a kume something out of you kumbe a lava ta satisfy ego here a twisisa ku ri let me do this just to ruin your image. It will never change how I feel about you even at your worst whether broke or whatsoever I'll be with you a ni nge cinci no whether ma swi lava mi swi lavi nge cinci nchumu I still love my woman ma yi vona leyi
still love my women. I'm a provider, I will do them. Labanti baku ni mchini ni foromo maleno hu. Labanga kusuna. Ma ilo tala mara ai usabsona swile kulungo nami. Swile kulungo mga switivi kwa nuko vele anige pfukinda tamkisa melano enzaweni he ndla yini nile kuforomini, and when the time is right mto shubona na ngokumisa lo. Hinga ashabisa to Gucci now, it's levels. Now it's another thing. Loko sungula isuna ka shokari go ni some ni famba. Ni famba says. Mara ange pfukin na nguteke nrina thaka he mga gore na ku fela ku hayi anjahi no ntshama ndri pasile, and I don't beg na swina vula, I don't beg. Xavele nchumu ka munhu, xavela ntsena lava ni rhandza ku ri rhandzu ra munhu na lava ni support ku le 17 lifestyle abo, na lava ni support ka swin'wana na swin'wana ku nga ri 17 ntsena. But munhu wa ku va tshamini ari ka phikela ivi jiki you don't shake me anyhow. You don't shake me anyhow. You can bring a lot of allegations. Na me ano ba shoku mzuku ngapfuka ku send ngapfuka mzuku ku trenda me. Na me back then nga selo vola ni send. Phano huwa, yes. No. It's normal. Ani send ani fane rumela no ku fambe ya bona na ba no teki ya bona swinyami. Take care of one of sick queen. And scored. But I'm no longer a boy, I'm a man. I can't be doing that. Nansatu amina. No Nsati ba huwa leswa swo. Ana ya take queen kunwa. Ate queen kunwani ivi huwa leswa huwa ku swo. Eswa ye ilo huwa a huwa ka xiphuva. So loko a huwa ka xiphuva. And one thing is a strong winning that I can send to these boys. Not even an ex or whatsoever. You are boys. Ex no gurnati mbiri kumbe tinharhu, you are boys. I can take you toe to toe. You are just boys. Mingendi nchumu mo bafana manu wa makhele mingendi foko. Loko not I'm ngamteka head on teshi nga tshamiseki. But anyway, I'm not in a fight. I'm a peaceful man. I'm a giver. But aniri now kongo ba timhaka ta ku anile nyimpi na munhu mara ko la nyimpi ni nga ku nyika yo 10 times as much. But tele ngoba tshama vanhu papila ngoba vanhu gule na tini no va langutana mutani ku shit. The intelligence linear na ku van'wana mo ka mi nga ni tivi ku ni tiva to that extent. Before ku fika 9 and ba 10 ani swi tivi ni ku mana nga ndla yini nkarhi muni ni tiva na mavito because I'm very smart. Mo ni vona ku ni rana club la 17 la day and night. I maka ku maybe no va clever ngopfu respect la ni va respecta ku lava ni va nyika space xa vo mara loko ni ta nga ni ta kahle I nga tshuki vaviseka and tshama ni ku hlekela hi nga ku ni barinyana mara loko ni lava swa kahle ni nga ku nyika leswi swi lavaka ni ku phamela loko fambi ya dya na vanhu ni ku fambi ya dya kule masirheni loko ni swi lave kahle. I'm just very dangerous hi ndlela ku ni tlula na gezi ku va ku mara ni tikombisi ngopfu ni ri hi ku ni tirha hi vanhu wavo ni tirha hi vanhu. But loko wo lava leswi swi lavaka nga swi kuma siku rin'wana. It's GAGASH la masiku lamani. It's not a threat. Mungo utwa nga ku threat. Mara no mukomisa ku vutomi o tolerate-ana ko hava clever la misaveni. We tolerate each other. Now if you put that ni kwata no ku block vutomi hlangana hlekelela vutomi we tolerate each other. Ako va timhaka ta ku maybe ni nga n'wana nga tsaka ku teka action, n'wana nga teka action mara the fact that ku sometimes vutomi lebyi ho ncingisana. Ho ncingisa. Van'wana va fa ku provoke hi ndlela yin'wana wrong. Mara ho ncingisana. Ku hava clever la. Trust me, ku hava clever. So, akuna problem with hlangana 17 lifestyle means on a Wednesday. Means on a Wednesday we're having waiters and waitresses party at 17 lifestyle. Mastiva with Thursday, no commercial macombo DJ Mumba, lekker stylist, DJ Wisi, no corner. Friday, Hennessy, Zail for the first time all the way from Bush, at our corner at 17 lifestyle people. It's gonna be going down. Gondi boy, at our corner. Saturday, President Benny Mayangani, Bliss boy, Starship and on the Saturday people, Mantiva and Saman Hooper. Sunday, Taminega Yona, what am I doing? So maungu ya lama akuna man'wanyani mi nga zimi ku yini aku hava la loko ri n'wansati ina xo xibubu ngova ku nsuku rin'wana xa wena yes at the photo I to xi languta I xi admire at the photo there is nothing you gonna do min loko no n'wi lava mundzuku ni ku tanga hi me mundzuku ni khegelaka a ku na swin'wana leswi nga ta swi endla
Nsati wa mina at the end of the day, and I will appreciate her, love her, I will get in lucky enough ni swi vona swo ni swi vone khale loko ku nga ri swona a ni ta va ni a hi pfi yimenyana rhanga hi endlisa leswiwa hi yimanyana swa mucato I catiwe swi kha swi tiveka. It's not a joke. Khanyi phela wa swi tiva mi nga n'wi vutisa mi fonela she knows about this thing because she wanted to say it the other time ako yini alright for that's why na swi fanele xo ku hi yena nga fa va n'wi nyike kwaleni kwa nga ha teka ko ivi ya hangalasa I don't know swi lava hi mina mara I'm fine with my wife. Nsati wa mina loyi nga ta loko ni nga ta n'wi tlhavela vana nga ri ku teki ya dyana va a ku na swi swa ku wa loko hleketa nga vula hi le timovhini a le timovhini la a le timovhini la n'wi mafucha mi fucha ngopfu loko mi twa ndlala munhu wa straight n'wana ka hina a nge pfuki na siku na pina teke nkarhi wa yena a langutana na vutomi bya vanhu a kha xurini never hi miya loyi ni heta ku dya nandzu siya fuchiki ni ri wexe but swa ku mani ndla yini kwini a swi lavi mina ni concentrate ka mhaka ya ku leswi hi swi nghenisaka mali munhu wo xurha a nga na nkarhi wa vanhu munhu wo xurha loko I khome hi ndlala I na nkarhi ngopfu na ku langutana na vanhu a ni khome hi ndlala I twi nga va ta ku ndzawini I ta ku loko ndzhawu va ku teke ya dyana I fambi ya fayetela so I doesn't make like that. So gash so ku nge cinci nchumu ku ta va ku lo cinca rintiwo GAGASH a ri GAGASH ku lo cinca rintiwo nsati wa mina I nsati wa mina I lovoriwile and naswona man'wana mi kwatse ku ni teni mucato wa mina it's almost meter. It's not a joke, it's almost a meter. A xi hundla sweswo hambi mo kwata ntiyiso a ha tirha na nsati wa mina wa ya ku tirheni na mina ni ya tirha hi hlanganisa swintsongo swi hlanganisaka swo vutomi byi ya mahlweni. I nsati wa mina with or without you, with or without your permission, it's my wife. And sweswi ni n'wi vurisaka xiswona na ta n'wi vurisisa xiswona a ku cinca nchumu ku lo cinca ku n'we sweswi mi tsake ngopfu mi le ka hype nyana yin'wanyana ya n'we and a ku na lexi xi nga ta xi endla unfortunately a ku na lexi nga ta xi endla loko ni pfuka mundzuku ni nghena ndzeni ka benzi ya mina ti-sunroof timbirhi phakathi inside ni ta vona ku ni ya pulukwana kumbe hi ta haleni a ta hi V250 ya yeka hi ti twela ku nandzika kumbe a ta hi 850 nsati wa mina ta decide ku ta hi vutomi byi ya mahlweni kumbe ti phuxela swa security ta hina vutomi byi ya mahlweni na nsati wa mina ta tshama na nsati wa social media kona mi languta swigubu swa nsati wa GAGASH hey hey mami loyi mina mi hey wasiwona yini hey baby imagine nuna munhu hey baby wasiwona leswi mi kha mi kombana na nsati mi komba na swibubu swa nsati wa munhu futa mi swi chavi swi loko la ku vona ku vutomi byi tele ngopfu la South Africa nuna wa munhu va ri busy kumbe future boyfriend ya munhu va ri busy eswivonini hey baby leswiwa eswivonini hey baby like really like really aredzi ra no mi tlhavela tsaka I have no control va nge endli nchumu va ri ku tsakiwini ka Gaza va nga tsakini va nge endli fokolo ku cinca yini hambi mo va mi tsaka na swirhendze mi nge endli fokolo. There is nothing that you can do about it. Nsati wa mina I ta tshama a ri nsati wa mina and wa ha ta va nsati wa mina lowu ka nga twi ndlala nsati wa mina wo saseka lowu ni nga n'wi lovola ka suka mbilwini ha ti-chances a ku na x na yin'we yi nga ta survive la na yin'we mi to zeme ku bva so ku seleme swi nga endla na mi kumbe rin'wana ra masiku kwala vhikini and I'm appealing to you ti-access leti mi nga twa ku vava mi nga ni trendisi ni mi rhumerini a no ka ni nga se va na tipulani na n'wina so ni kombela ku loko ni mi rhumerini mina mi nga fambi mi ni trendisa koko mi ni tiye ngopfu mi no tshwela nsati wa mina nsati wa mina ni ri n'wansati na ku I hlaye tibuku phe munhu u hlaya tibuku a nga fana dido ka di nga ti tibuku hambi leti hambi u ti rikinyela kunene I n'wi kandziya na hi butsi ya ka masipala a nga twi nchumu munhu ka nga hlayangi tibuku domu ra ka Facebook hlupha phela domu ra ka Facebook hambi u ri rikinyerini kandziya na nkolovi a nga twi nchumu I twa swa ka Facebook I swivonini I swa ka Facebook se nsati wa ku va lori va my lord hambi ku fika ntsena n'wi khoma hi voko u twa ingaku
I toloveri ra nuna ni ri u twa ingaku nkarhi wun'wana i ta n'wi hijeka vo swi famba i va na trauma munhu yaloye and a ni ri koku nsati wa mina medical aid so munhu wo kala medical aid na munhu wa ku va na medical aid va nge fani ni nsati wa mina i twa ku vava ngopfu a ni ri na medical i nga twi ku vava khi xi twa ku a wu tshembangi nchumu u nga twa ku vava khi nga tshembi nchumu i vabya njhani khi nga tshembangi nchumu so a ku swi nge pfuki swi fanini kunjalo vanhu va Xikwembu n'wina mara majaha loko no hambana na a ka ha na loyi nga ta n'wi teka to tshika luzi nchumu ti tshamela ku na lexi loko ku ri a wu hlekete ku ri ta hambana loko hi hambanile loko ri wo tshuka hi hambanile a ka ha leswi nga ta swi and hi nge hambani wona loko koku before this thing swi ta namuntlha ni ngo va ku swi ngundle nga ku manyunyu before swi humelela ni swi vona handle leswi nga swiswo I sent her something mina ngi ta nkarhi lowu ni nga n'wi sendela ni ta fane ba screenshot ni ta fane ba screenshot ka swilo leswi ni nga n'wi sendela swona namuntlha leswiwa loko after this life go and watch that screenshot swi n'wi byela ku ri what we are going to do this year i swilo swa this year a vo ta n'wi namuntlha ni ta ba screenshot ni n'wi kombisa ni swi vonile mara a swi nga se va all over mi cheka ngo nkarhi la ka nkarhi ngopfu hi yini nsati wa mina vanhu va vulavuriwa loko lava ku ta landzela vanhu va ta tshama va rhandza i nge pfuki ve na muti ni hindza ni ya kuma n'wana hi ni ta fane n'wi vutisa ku hi tshame sendela munhu ti-notes mani fuchela van'wana bye I love you so much ni mi rhandza swinene ta hlangana 17 lifestyle good people Saturday beni mayenga murangaphandla alongside bliss boy he mghana halaka hina ta voyo